Horas Deli manang susini horbo molo dihita halak Batak termasuk si banganon na istimewa don molo dong di sede-sede ulaun manang di sede-sede jabuni na julu halak kita Batak marlopan manang maralang Deli ni horbo termasuk kon tamu harajaun. Jadi isun kubain tersongod dia do cara mangaloppa Deli manang susuni horbo sada na paling sangat dihindari ima sotung adong minyak makan manang minyak goreng manang minyak sayur molo adong do tersappo risawot ipe manang satetes hati-hati kita mangaloppa Deli dang lama jadi dari masak doh dinggan. Jadi takasma tapi hutihut. Dorang kita lanjuton, nang lupa kamu amangin nang subscribe, like, klik lonceng jala dibagi asal mugodak kita nabotosa. Oke, Horas, songnai kita neng mabain Deli ni horbo. Molo ala di Pulau Jawa susah susu ni horbo susu di dokuma dibuat tame langsung tukadang jada kebetulan neon marakan mau akangon buru silalahi opo pani siana barita di masa ni si Jokowi rotu samosir akangon mak saya dan terpilih nama bayan konsumsi ni tim ni kepresidenan naroto Pulau Samosir siana kamomma khusus mabayan lapet jala memang asida kamope tongdo marketring di daerah Barida basa marakangau totu kotongdo batari dewanokku berubah bajunya kangon nagabe paromen ni botokku jadi marang diparbudul mau molo dia ada Batak marga sida butar abangi jadi buru sida butar ma buruku nagabe parmen ni dibotok kusiak kangan asida masih salo tuhor au masih salo teti marakub jadi songonai kita nanai patupahon Deli bahanna alo-alo on langsung cian samosir dohot susuni lobu jadi patorangakan ma songot dia carana molo mangaloppa Deli kan. Oh, susuni horbo perjulo dimasak apina nenget maju ibain baru madok gura ke mana dibain ma pedegilla warna alo jadi apina diperkecil ma dipanenget baru jadi ma dipul mana teh gabi bepuma adong do tiga akan nabui ibain dabi pahipul ho bolo mangalop Deli kita kaado na biasa ibain dibikin kunik kunik pebui sabe bulung ni kates belum dibutik pebui dotong belum dibutik terus ang siakang ya udahlah cukup pola hidup. Oh oke. So ngonai kita mabed Delion sian kue ni alo-alo masuk. Molo pengalaman ni naso malinna, molo ipakai bulung butik agak adong pak iladana. Alai molo pakai alo-alo, hot manang lebih keras, lebih padat, jala umukus manang lebih wangi. Jadi ngalagi dilopa akamon main Delion kita tapai mama prosesna anon repak mamangatong manita hasil nani lopani akan opung nisipani
A few moments later. Dali napake bulung butik kan kang. Butik. Dali napake gotani alo-alo. Jadi isuk kami sebagai tester akangon au anakku berekku ide na tu babu sa sitong na napake bulung butik do manang mamake alo-alo. Dia sedap nito. Molo tabuna sarupa do. Pakai belum di butik dohot alo-alo. Enggak beda rasanya sama. Coba maju adat kang. Ada coba amang maju. Jadi tak ingat sebelum Honasoro tong dengan tanung julu matanya kami dan dengan kamu sendiri bingung ani. Masih lera baik belum dibutik. Ali mana sama dia, kita mana pakai burung ni alwal. Tak kuat tu, wah ini guru. Sudah itu harus. Bisa kali masuk. Belum dibutik kalau masa perpena memang uwek do. Ada musuh musuh di sana nomor dari mana? Tidak dekat. Tergantung selera. Kalau pas selera pahit itu kayaknya belum butik mah. Kalau pakai laro, dahulu sama kalau sama pedia kalau kurang selera pahit, jauh dulu pakai laro. Jauh tahu bus. Kalau kapal selera pahit itu mah kapal belum butik aja. Gimana na tahu ban? Tahu bet. Oke. Tayo na ngomong saya nang ka nasomal ciri khas makanan Batak na pinatupan ni akang opung si Pani tu naberi guna. Oke? Jangan lupa subscribe, like, bagi sa gudang-gudang na. Horas. Boleh Bandung, tahu Bandung kalau di Sumatera Utara, aman na dia.